Rally the Fakiba KCP People's War Group ki Chairman Lamyan Bakuman ngasi Manipur Police ki akan macam taurang keloidana impal the pura kre. Assam ki Kasar District ki manung channel leba lama gram dan nimi tu macam tagada World Meitei Convention ngasi Chief Minister NGR na hongo kre. High Court of Manipur nating napi krabisu infal turel gi mapam kaya da masin thawu sijina da miyo kya nan ding lengoi pektok pana turel gi sing sijina ba yada ba bitum da lai amasung lekai de leba stana pung sing construction thawu gi leng da mangan bi chana thadok si haina Youth Affairs and Sports Minister Lepau Hawking apu torki मैं मुकुरुम जरिया तुम यंग रिप्रेजेंट पैक न्यूज़ ने हौजी पुंजा से पाबगी मरुइबा पाउ सिंह मियाम ने पिजरी लोन थिंख्रब लालौलुब कंगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुप केसीपी पीडब्ल्यूजी की वांटेड लाउथोक्रब चेयरमैन लमयान बखुमन ngasi Manipur Police की अकन सेक्शन थौरंग लोइना इम्फाल पुरखरे लमयान बखुमन ngasi युपुंग तराग मिनट यांखै चप मतमदा दिल्ली दगी एयर एशिया की फ्लाइट IF 783 द इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल द तुंग की बनै Lamyan Bakuman Delhi Police Special Cell Southwest Range Zamadi Imphal East District Police ki Additional ASP Operations Roni Mayangbam na Luchingba Manipur Police ki apun team mamana Lamyan Bakuman namadi Hizbur Rahman bu Delhi ki Burari Dalaiba Nirankari Sarobar bus stand ki tha sigi amada fagat pangam ki banai makoi ani ki mathakta court na non valuable warrant masu issue tau ki banai nakalam ramda lamyan bakhuman ga puna Delhi ki pulminar ki ba Faminar ki ba sora maning laikai dagi Hizbur Rahman alias itemsa apokwa Muhammad Babu ngasi Manipur Police ki akan section thaurang galoina Imphal da purakrai mak ngasi nungthil pung ama makhairom tarak pada Delhi dagi Imphal International Airport thungla ki banai Wanted Lautokraba, Lona Tinkraba Lalulub Kanglipa Communist Party, People's War Group KCP PWZ Chairman Lamyan Bukumanam Dimaki Associate Oiba, Hizbur Rahman Fabangambasi Yamna Chauba, Mai Park Permani Haina, Imphalis District Police ki ASP Howizam Jogish Chandrana Fongdorokli, Nasi Porom Patlaiva, Imphalis District Police ki ASP Office Pangto Kipapau Gimi Pamamada, ASP Jogish Chandrana Makatana High, Imphalis District Police na Akaknaba. Chap chaba pau fang badagi IG Zone 1 Clay Kongsai ki instruction makada Delhi Police Special Cell Southwest Range ka pau phawna raba matungna Imphalis District Police ki additional ASP Operations Roni Mayang bamna luching ba Manipur Police ki apun team mamana Delhi ki Burari leba Nirankari Sarobar dagi tha sigi amada makoi fagat pangam ki bane makoi ani dagi Nepal ki SIM card hap mobile phone ani train ticket ama loinana mobile adu dagi KSP ki letterhead audio, video, amasung message start sing fang bangam ki makoi ani ki matakta makata na thiba hum ki tabak sathari hena fongdoraki Delhi ki area da KCP PWZ ki yamaru eba chairman asi lai reba paw ma khoi ki source ma phangudagi deputy torga ada sala matung da khoi nahan dagi Delhi police ka loina na operation tawduna mafam da khoi thi da humba chathabani thi ba humba chatha matam da KCP PWZ ki chairman khoi ki laisram mangon jaw sing elias lamyam khuman amasung magi associate oiba hibjur rahman phaba ngamgi mase khoi ki overall guidance of IG Zone 1 Circle Kongsai ki makha da khoi operation se chathabani Manipur da bomb plan tawriba extortion network ama run tawriba mission school singsi da kuina chathariba bomb pokai andana dagi school thingjale khochale ena tawdana tawriba mayam asi sigi maru oiba yamna lead oiba miyo amani magi khuthang da magi follower kaya ama thadoga bomb blast tawdana demand tawdana international lamjung terrorist activities amasung unlawful activities kaya ama execute tawdana makoi da chenari case duki matik yami si phadri mamang da khoina January tha da moi si non bailable warrant lama akoi na Imphalis district police na execute tawraga thinana ba koi Delhi da January tha de khoi kan honara pani
Assam ki Kasa district ke manung chanba Lama Gram da nini chumna chathagadaba World Meitei Convention ngasi Chief Minister N Viren haudokre India ki state da khundaba amadi malem ki mafam atai da lai kraba Manipur macha singna Manipur da lakpa matamda ILP na piriba rules and regulation khara komthokani hana Chief Minister N Viren phongdokre Pan Meitei Convention amasung Assam Manipuri Progressive Front anina khusham naduna chathagadoriba thauram adu haudokladuna Chief Minister Viren makhatana Manipuri singna Manipur lakpa matamda laifam chapam ki kudong sadaba kaya thengneriba si kokna daba Imphal guest house ama sanarnaba hotnaragani hana lauthoki Chief Minister na Assam da khundariba Manipuri singna Chana launchat ngak tuna thambagi damak thagat phongdok kibaga loinana state aduda khundariba Manipuri singna thengnariba awaba sing ko honnarnabagi damak Assam langakta wari saragani phongdoraki Convention adu haudokpugi thoram aduda Deputy Speaker K Robindro Khuragi MLA L Susindro Union Minister oiramba Kavinder Purkaya Setra Manipur Food Industries Corporation Limited ki Vice Chairman K Sarat Kumar yauna malem ki tongan ba mafam kya khunda duna leiraba maitei macha kya na sarugya ki numit nini ki oiba convention sida Manipuri literary meet cultural meet entertainment meet amasung interaction program kya pangthokani hari Tungi miro kari daune masamu mananaba gym sanadi bara sports ki facility da yauni bara culture ki facility da yauni bara education da kani standard da kami kramaina laini sigi board mayam jo koi concentrate over kar ado kari gumba sports ki lamda masai yam ngai bamna sabata krogi coach be mama asam di oina sam government ye sam state ki oina sabata krogi coach ngai yam sakun sa ngai ni madu kumbagi lambi da football ki coaching tawningbra adai na karna gym sanabagi madu ki coaching tawningbra kari kari adu kumbagi lamna su darkar leke bedo madu de pe state government da koi da khanan biraga madu di kudak ka boza adu tharpu Poni yokhanana Manipur lenga na ekar taramanga gi ahian lam laibada ayaba pire poni gi mapung fa natural habitat ama semgatna ba makhatana ahian ba lam ekar yangkhai mathau tari haina veterinary directorate ki director Dr. H Chaubuna thamlakli wafam masing asi veterinary and animal sciences Manipur senduna ICAR Breed Conservation Award 2019 phangbangam khraba Dr. TH Renadir okpamade veterinary and animal services Manipur gi hanagi joint director oiramba Dr. Y Vira Hari na iba hui the training pibam sung hui bunung sina loina ba haina mingthon balai kama phong bagi thorum da phong do kibanei Sanjan thong da leba veterinary conference wal da pangtho ki thorum da veterinary directorate thabak toramba Dr. TS Renadir na pony conservation ga mari leina ba mak na loki ba thaudang bu sakhang bo na ICAR Breed Conservation Award 2019 pirakpada director asina apian bu phong do ki Dr. Vihari na hui ga mari leina na iba lai asina hui loiba amadi huibu pamjaba miyoi singda yamna hena kanaba piragani haina su phongdoki ngasi ki thoram da veterinary directorate ki joint director planning CH Nandakishore amadi joint director administration Dr. NG Ibotombi yauna directorate asiki official kyana sarugya ki Hangang da khoi margin pony complex na mafam amtang khoin semgat sari hangang singi udong margin gi pangai thangba side ne ade som thangba hangang am thakba side sidan maduda khoi lam acre kulum 23 acres samaga mena pibiraga mafam sida khoi fencing loijare stable singba saba hujari ade de another 15 keno ama acre amaga khoi direct purchase joina leina na bai damakta ga mena khoi approval ama cabinet state cabinet na su khoi pibire lam se khoi atubada leijaraga mafam sida khoi yam scientific oiba breeding puni conservation siga mari leina na khoi na department gi site gi masida infrastructure se develop tong na kan honajari ara masi conservation siga mari leina na poni sing se semga na ba leidi moi gi natural habitat su kharmakai semga na honajari Manipur High Court ki athingbugi mayokta Imphal Turel gi mafam kya da mioi kya na machine fabu sijina duna nunglei ngoi pekpadi gi ngasidi Turel asigi ising asi sijina ba yada ba phibam da laire hiram asigi matang da Impact News ki reporter ilangwa musuka made camera person El Kabi ani da gi akhanaba pawda mama Imphal Turel Kangpokpi district dagi hauраktuna Imphal city gi mayol phawduna Manipur gi miyoi lak kya gi mathau taba ising piriba Turel amani Turel asi Kangpokpi district ki manung chana leiba motbung phawbadi arubai sel ama oina seli
अदुबु कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की चालबुंग विलेज की एरिया दगी होदुना तुरेल असिगे मफम कयादा मियोय कयाना कुमजा लिसिंग अनि 19 की जुलाई की तांग अहुमदा मणिपुर हाई कोर्ट न थोखिबा अथिंगबा अदुगी मायोक्ता आयन यादब मोंगदा तुरेल खोंगनुंगदा मिसिल सिजिनदुना नुंग लैंगोय पेकपगी थबक हौजिक सु चथरी तुरेल खोंगनुंगदा मिसिन सिजिनदुना नुंग लैंगोय पेकपा असिना तुरेल असिगी नाग येता तारिबा मियोय कयागी हिंगबगी सिनफमदा अचौबा सिंगनबा अमसु ओइरी सम एरियागिदी ओइना खोय तुरेंदा थबक सुरगा हिंगजबनेबा अदुबो खोयना मेचिनसिंग थादरा कांदा थबक सुबजिन मरम कांदा मीसिंगजी थबक सुबम जाम लाइतबा अमरोमदना तुरेन मनुंगदा मिसिनना नुंग लैंगोय पेकपा असिना मरम ओइदुना तुरेल असिगी इसेल असि लैनांग ओइना चेनबगी मथक्ता मफम कयादा कोम ओइना लैखिबना तुरेल असि इसिंग चेनबा लेपगी फिबमदा लैरी जी तुरेन मनुंग जे हानगी फिबमदा कोइ नुपी ngang चलगा फी सुबा इदुजबती अतुगी कंडीशन अमा होजि यामबा लैत्रे लोई पुखी सागे कोट खैबा जिसेपिना कोलाबनिया तुरेन दो पुखी जाउ लैखरे मरम चाना चेंद्रे इसिंग लोई थिंगरे अमता लाक्त्रे इसिंग लोई हाजिनबदुना अदुना हजि कैम सिजिनाद्रे खोय तोती लागा तोती दगी सिजिनारे लाक्त्रगाना इसिंग अदुम लैरे लैना ngakta chelakna khoi ising leira ga sine नाकल अमरोमदा इम्फाल तुरेन की तोरबांगी मनुंग चन्ना सेकमागी सोंग विलेज द लैरिबा सिबलया कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड न चलारिबा स्टोन कस्टर सिसु तुरेल असिबु मोलहनबा मतमदा अचौ मतेंग पांगदी सिबलया के सरकार न मियें खा चंगबिरो मोगी तौदोइबा मफम सि मोगी चावरबा पुखी म तौरगा थमगेसु थमो अदु नतना मोइन इसिंग फ्रीदा थादरगा तौरपसिदी इसिंग चारि थैबसिदा अखोय याम सोकबा लैबनिना अखोयना थबक सुबा लापदा उरिबा मयामसे अखोय तसेंगना नुंगाइजद्रे हाबा मणिपुर हाई कोर्टना तुरेन खोंगनुंगदगी आयन यादवोंगदा नुंग लैंगोय पेकपा यारो हाइबगी अथिंगबा लैजरगसु इम्फाल तुरेन की तोंगान मफम कयादा आयन यादवोंगदा मियोय क्याना तुरेल असिगु मसक कायहनबगी चांगदा थबक सुइबसिंग असिगी मथक्ता लैंगा की मरी लैनबसिंग नंगासी फावबा थबक अमता लौखत्रिबा असि लैंगा असिना हाइबा कोर्ट की ऑर्डर सिबु थबक ओइना पांगथोकनबगीदमक्ता लैंगा असिदा मेन पावर अमता लैतब्रा हाइबसि वा हंगनियाय ओइरि इम्पैक्ट न्यूज के कैमरा पर्सन कवि लोनना मियाम पौदम जरीब इसा एलाम मुसुक इम्फाल तुरे स्टेट असिगे मतंगारबा ओजा सिंह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डीएम कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन की बेड कोर्स असि एनसीटीई ना पूरा ओइना ककपगी फिल्म लाखलिबा सि स्टेट लैंगाक मरी लेनब लोइसंग अमसुंग कंसर्न मिनिस्टर चप साब मियंग चंगो हाइना माइरोय लुप देसाम की प्रेसिडेंट नामरपम एडिशन फोंदोरकली माइरोय लुप तरुक एम्स सु देसाम एमएसएफ केएसए सुक अमसुंग एम्स ना पुंदुना तिदिम लंबी लेबे एमएसएफ की ऑफिस द पांगथोकिबा पावगी मिफम मदा मागना मखा ताना हाई एनसीटीई ईस्टर्न रीजन कमिटी की सनी मणिपुर सुबह मिफम ओडिशा की भुवनेश्वर दलेबा होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल दा सही असि की फेब्रुआरी 19 मार्च अम फम की मिफम अदा कमिटी असि की मेंबर अम ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एन राजमोहन सु सरुग्या की पोंदोरकी Catholic Society की मखादा मणिपुर लेरिबा Catholic स्कूल सिंग लालहौलुपमन अथिंगबा थमखिबन मरम ओइरगा मरी लेनबा स्कूल अथॉरिटी अमसुंग लालहौलुपनि की मरक्ता यासिनबा पुरक्तरु फावबा हयंग मार्च मंगादगी स्कूल की वैन सर्विस लेब लगनी हैना ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन एमएस तागी माइकेदगी फोंदोरकली वांखै लोरम लेकाइदा लेबा एमएस तागी ऑफिस द पाउमी सिंग उनबम दलुबसिगी जनरल सेक्रेटरी जिमी तोंग्रम वाफमसी फोंदोरकिबनै माना मखाताना फोंदोरकपदा माहिरोय सिंगना महई तंबदा अयत पीदना महई तमहनबा फंगननबा मरी लेनबा सिंगना होनबियो नाकल अनिगी मरक्ता यासिनबा हेक पुरकपगा हानगुम बेन सर्विस हौगन हेनसु फोंदोरकी ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मस्तागी ऑफिस निमलाबा स्कूल स्टूडेंट्स वेन सर्विस वेलफेयर यूनियन लिटिल फ्लावर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट यूनियन मस्ता अहुंगी अपुनब मिफम फमकांद मरोइन हौजिक लाइब प्रेशर जी निमलाबास लिटिल फ्लावर की मथक्ता लापोइन तौबनीना अखोई अंडरग्राउंड आउटफिट चिना अखोंगंदसु अकी खंग पिरक खर लेबना मरमर कांददा ngasi yam kupna khanara kandada hariba little flower school amadi nimlaba school da service to स्कूल वेन सिंह जी की अखोई सर्विस दा याम फ्रीली तौब
ngamoi ki khang lakado maram hirong ke amal lebna maram kan da koi haying mars ki tang manga sagol sin nimit tagi hauraga nimlaba sam di little flower school authority ani amade koi mungnari ba underground outfit ani gi marakta yasinna bam product boy koi haying budagi khudak tagi harvest school ani sida chalibe school ven khudima koi service lepa haina ngasi yamna kumna khanra kan da koi warep sima logjare adu Numit nini chuma chathakadaba All India Federation of Master Printers AIFMP gi saniga nifuni palak suba Governing Council meeting ngasidagi chathaba haukrai sahi gi oiba mifamasi AIFMP gi masaloi singama oireba All Manipur Press Association yumbu oiduna chingmerong dalaiba Hotel Classic Grandi de chathakibani ngasigi thoramadu sarugya kiba AIFMP gi Vice President Ravindra Josina Laivaga Sida Goods and Services Tax GST chanaba horpatagi miyoi kyada thabak piriba printing sector da Sidharakpagi Chauroba Maramama Oiri Hana Fondoki, Mana Makatarada, Master Printer Singer Tenger, Kudong Chadaba, Amade, Sector of Sibu Matokaram, Nahena Kumang, South Silangani, Habigi Matanga, Numini Chuna Pangto Koderba Council meeting, as the Kana Nainagani, Laivaga Sigoina Puna Master Printer, Lakani Lusing Yang Kairum Laiva Sida, Awanumpu State Singiwina, Masing Yamlam Drebasu, Nasidi, Nomanomagi, Master Printer, Masing Hengalakli, Master Printer Singi. Maraktasu ahenba printing technology gilo singda award pa laibana chakot lamjel da thintariba sida apumna ma asida gi ngak thokna na ba AIFMP gi thomi sing punna hona minasi hena fongdoraki ngasi gi thorama da AMPA gi chairman S Surjit Jauna laibaga sigi state kya da gi lakpa AIFMP gi thomi sing na sarugya ki contrast to our internal printing business, the government is putting some regulation, enactments, and whether how to put a representation, how to try to resolve the problems. This we take a decision here and we represent the printing industry with the government of India in different segments. It may be import, it may be taxation, it may be other parts of it, maybe labor problem, labor laws. So our job is to represent printing business on a basis with central government and try to see that whatever the government is functioning, nothing is happening wrong with our interests. National People's Party NPP gi President Odamagolena Lok Sabha gi Speaker Suwaram Laba Purno Agedok Sangma Laikidabugi Marirak Sub Anniversary gi Thoram Pangtokray Thoramadu NPP Manipur State Union Sinner Pangtokibani Sangai Pro Leba NPP gi Office the Pangtokiba Thoramadu da Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Health Minister L Janta Kumar Masung NPP Manipur State Unit ki President Thangmilan Kibjena Matangsin a Chief Guest of Honor Masung President Toina Sarugyaki NPP Manipur State Unit ki Thomi Kiana Sarugya Kiba Ngasigi Thoramada, Sibges ki Warol Pireduna Deputy Chief Minister Y Joy Kumana, NPPSA status Sidagi Haukiba political party, Mawerebasu, Purno Agitok Samana, Masak Tokna National Gitak, the Pukalame, Magna Notice Kidamag Lauramba Taudang Sing Tabaki, Loib Nairoi, Thoramadu Saruka Moina, like Hidraba, Purno Agitok Sangmagi, Photoda, like Katpagaluna Ikai Kumnaba Utki. PS Samanasu, my NCPC Tadoga, as I reasonable party man. I'm kind of the Tirapa and the Sumba, Quiggy NPPC, lay have a pang the day, come with the game. Malaga, say the Mayamunaga, and government the Tamilian chaps of the party, the lady Brian Kali, Uneri Haga, as if September said, she only like him. Although I'm more on that, we all Canada, we ought to see PS Sama. Queen Manipur, then I can target the NPP label, Pum said, smile on a national level. In particular, regional level, particularly notice that yam the important about yam the powerful about the party or by say, when the PS Amazina, Mana, Hibasi, adopt organ, nurture to you can the way parties might not see your way. Geographic Information System GIS technology amasung remote sensing sijinaduna line department sing napaka project singi planning amasung monitoring tawbada khudong channel bagi pandamda nomagi oiba workshop ama hotel Imphal da pangthokre workshop adu Manipur remote sensing application center masak amasung
Eastry India Private Limited na sinduna GIS Technology Vision and Disaster Management System of Manipur hai hiramda pangthoki banei workshop adugo marilena na masa ki director Dr. N Randhir na phongdorakpada Manipur da ladiba department khudmak remote sensing data mathau tai amade data sing adu analyze tauge haribadi GIS software sizinarga taugani maramaduna line department sing na mathau taba pumnamag workshop asida khangdoklaga department sing thengnariba problem sing solve taunarna ba honagani Loinana Manipur Lengang Housing Paikaliba Sericulture Project Amadi PMGSY ki project ya GIS ki matingna drone season aduna monitor tauri have wafam sing su phongdoki workshop da status ki GIS activity da involved over department ayamba sarugyaki Manipur mafam kwai hena draw thokan ba last sahi taraj de kwai jam thokan ba kidang thokan ba prone areas in khoi identify te du mayam khang jagani next khoi ki landslide hazard zonation Manipur level national highway loan ma ke khoi na landslide hazard zonation haji kara de kwai hena landslide thokan ba susceptible area da khoi loan identify taw lore remoting of GIS technology na adu mayam khang jagani for example agriculture ga mo ki soil health yang ga ro water resource department kara dising phangi kara de catchment area kam jawi most of the departments remoting data दरकार ओए हाई डाटा सिंग जी एनालिसिस तौगे जीएस हाई सॉफ्टवेयर सिंग मतेना एनालिसिस तौगदबनी अदु मसी मतांग मसी कानबा करमाइन तौगे हाइबो ngasi workshop से मबुंग फाना खनननि Ipai Pusinga Tamlamba Natamasung culture asi Mangandana Yokat Pangamla Matamda Maitegi Furu Malim Masak Takpangam Ganihana Ipsagi President Joy Kontuzum Fondokre Tripuragi Dharamnagar District Kamesor Varaitalda Ipsamasung Zananeta Hizam Irawat Memorial Trust Dharamnagar Anina Kusam Naduna Pangtokpa Cultural Identity Community and Love Unity Together Hibatimda Naramasung Culture Yokanana Bigi Thorum Amada Wafamasi Fondokibane Thorum the Joy Makatana Hai Nasigi Horokliba Naha Singna Masagyo Naramasung Culture Masak Kanglaba Matam Kanglak Tabasi Ipai Puna Tamlamba Narasi Muthigadra Habigi Miamda Chow Chingnaba Pogle Culture Yaudrab Kunai Adudi Maham Tarab Kunai Pankakne, Manipur Mapanda Tarib Maite Singasi, Amato in a Punsin and Rabahona Bada Ipsana, Angamating Pangane, Nasigi Mirol na Halaman na Tamlamba Naramasun culture Yokat Minan Bahona Bada, Miam Nasumating Pang View Fondoki. Tauramada Kadi Vice Chairman Y Nilamani Amasung Social Worker W Ratansu Sarugyaki Loinama Pamaduda Peacemaker Artists Association Lila Mau Ahumsu Kudolantoki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯪꯖꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ Home Guard employees Singu Police Constable gi minimum pay ga manana thage tolop pirakpada Manipur Home Guard Employees Welfare Association na lengak puthagat phongdorakli loinana thabak to onthoktan laiba association sigi lemori demand sing dasu ahen miyeng sangbina na association sigi president Y Mangina lengak ki pung chingchilakli Manipur Press Club ta pangthoki ba pawmi sing unaba mada association sigi president Y Mangina Home Guard ki ekamade rules ki matung ina tongan ma commandant general Home Guard am thambagi tangai fadab lay employees sing asibuni Chumna promotion pinner na bagadamakta same kiba IGP guide IGP guite na luchingba committee gi report athu matamda thabak to onthok piu fongdoki mana makha taraduna home guard singi marakta nupi employee satra chani pan lom laibana nupi employee singi oiba division ama hangdok piu loina ek amadi rules ta yaudaba mong da hapsiliba battalion commander sing lokthok piu hap ke harabasu cabinet na warep loduna hapiu fongdoki nakalamramda matam kuina degi takna duna lakpa home guard ki thagi tolob lengang na hengat pirak labanina employees in the mathau da pungning changna mathau pangthok na bagitamak association sigi akhanba team mamana drive chathaba hauraga ni hanasu makhataraki haujidi sarkarna tolob chauna pibirabanina Manipur gi home guard leiriba home guard personnel singa se ai isa gi duty tawrasi thola ola o haidana Haying degi hona tarik manga degi hona association na tax force ama semaga koi drive tawgadori hai ba chakadori masida
होम गार्ड पार्सोनेलसिंगनसु चप चाना मतम चाना थोकपिरो सरकार की पैसा चप चाना फंगबनिना कमांडर लेरिबो होम गार्ड की कमांडर सिंगनसु मसिदा कोऑपरेशन पीबीयू अदुगा सरकार नसु मसिदा कमांडर सिंगदा अमदी एसोसिएशन दा चप चाबा पाउताक पीबीदना एसोसिएशन बु थौदारोय ओइना सिनबियू मतेंग पांगजेगे ओइनाम सोमबुंदगी मोहम्मद कुदुस मफम खंगदना मांगखिबगी मतंगदा लंगला लंजिन पुथोकपिरनब थौदोगस्तिगी मतंगदा सेमखिब जेएसी की माइकैदगी लेंगा की पुंगनिंग सिंगसिलकली अधुग मतमदा मसागी चाइ कुनिथोय खक्तंगाइरिब नुपा मचासी गी खोंगु लीदुना लंगला लंजिन पुथोकत्रबदि मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिलगनि हाइना जेएसी सिगी कन्वेनर शेर खान फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब पांथोकप पाउमी सिंग उनब मदा कन्वेनर शेर खान मयांग इम्फाल लियांगबिदगी मोहम्मद इब्राहिम कौबा मियोय अमना कोलकातादगी गाड़ी लौरुसी हाइदुना ममांग था फेब्रुअरी अनीदा कुदुसपु मयुमदगी पुदुना चटखी युमदा कुइना हलक्तबदगी मरी मखोंग थीरुबदा वेस्ट बेंगल की प्रधान नगर को मफम अमद कुदुस मफम खंगदना मांगहौरे हाना फेब्रुअरी 13 फोंदोरकी इब्राहिम याउना कुदुस की इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना प्रधान नगर तमना चतुना थीरुब मतमदा इब्राहिम की चिनखुम मानदबदगी मफम अदुगी पुलिस स्टेशन दा मिसिंग रिपोर्ट पीदुना हलक्की हाना फोंदोकी नाकल मरमदा थौदोगसिंग मतंगदा वांगोई पुलिस स्टेशन दा मिसिंग रिपोर्ट अम थादुना खंगनख्रे मदि इब्राहिम हारिब मियोयसे PS असगी कस्टडी दा लैरी थौदोगसिंग मतंगदा वांगोई PS ना थौवoi वावोइदना लैथोक लाइबक थीबने अथु मतमदा कुदुस की खोंगुलीदुना माकी मरी मखोंग खंगदोकना बहोनबदा मियाम अमदि CSO सिंगनसु मतेंग पांगबियो हाना माना फोंदोरकी इब्राहिम एलायंस सरोज हरिबा 21 पर्सन से वांगोई PS ना होजी कस्टडी वांगोई PS की कस्टडी दे ले अदुबु महांगना कुदुसी हातोगो हुंदोमबरा नत्रगना कनागुम मफम मियो यमदा मांगना हाइबदी ऑर्गन्स खरा योंथोकपगी सिनरमलब्रा हाइबना सिंगबसे ngasi फावबदा कंफर्म तोबंगमदबा तसेंगना कुदुसैबा अंगांग से नुपामा से हिंगीबरा नत्रगना सीगरबरा हाइबसे ngasi फावबदा लाइरिबा पुलिस की साइटगिसु करिगुंबा इंफॉर्मेशन अमता नत्रगन चपचाबा तंगदांगबा अखोगी पाउदम अमता ngasi फावबदा विक्टिम की माइकेइदा पिरकपा लैतबा सुगुंबा लैतबसिदा ngasiदी अखोई विक्टिम की साइटगी लाइबांग मियामदा खंगनजरगा ngasi अखोइना कुदुस हाइबा अंगांगसी थीबदा मियामनसु मतेंग पांगबियु ममानव मसल खना चैना बनाइब थौदोक्ता लैखिद्रब जेनिम्स की मोक्ता लैरिबा KH रुहित की हक्सांग लौरगा अरोइबा मथौंगम पांगथोकलगनि हाइना मिसी असि मायक्ता सेमखिब JAC न हाइरी JAC न मणिपुर लेंगाक तान की डिमांड सिंग अदु लेंगाक असिना थबक्ता ऑनथोकलगनि हाइना थाजब पिरकपदगी यानब पुरक्तुना JAC न चंगसिनगनि हाइना लाउथोकलम खोंजंग सिंग अदु यैथोकिबग लोइना रुहित की मथौंगम पांगथोकलगनि हाइना ngasi JAC न फोंदोकिबनि मणिपुर खुंदारी इस्लाम लाइनिंग चप मणिपुरी मैतै पांगल फुरुप के ओइब लाइनिंग मरी लेनबा लेंगाकना ग्रेटर इम्फाल एरिया दा हज हाउस अमा साबिननबा मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चेरोल अमदा लेंगा की पुंग चिंगसिलकली लोइनाना इस्लाम लाइनिंग चप फुरुबसिना मतमतमगी लेंगाकता हज हाउस साबिननबा तक्सिनदुना लाकली लेंगाकनसु सागनि हाइबगी थाजब पिरग ngasi फावबा थबक्ता ओंथोकपिदबा असि PND हाबु वफमसु पलकली लोनन मतंग स्वादा ब्रेक अमल उजगे ब्रेक मतुंग कोरोना वायरस न मरम मोइरगा सोहलबा लैपाक सिंगदा फास्ट ट्रैक फंड पीनर नबगिदमक वर्ल्ड बैंक ना $1 बिलियन तरानिथोय की एड पैकेज काई थखिबगी पाव अमदे मणिपुरम सुमालिम की तोंगान तोंगान मी ई पाव सिंग पुदुन लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज मिगिंग तादुन लेबियो ब्रेक मतुंगदा मयामबो अमन तराम नोकचरी अमदे बुलेटिन असगी मखाताब पाव सिंग मियामद पिजरी कोरोना वायरस COVID-19 नंबर मोरगा सोलब लेबाक सिंगदा फास्ट ट्रैक फंड पीनर नबगिदमक वर्ल्ड बैंक ना $1 बिलियन तरानिथोय की एड पैकेज काइथक्रे वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट डेविड मालपास न फोंदोरकिबग मतुंगिना वायरस असिन नंबर मोरगा लेबाक सिंगना पामलिबदु खुदकी ओइना अथुबदा इफेक्टिव एक्शन लोकटपा ngamnan nabagidamag वर्ल्ड बैंक ना खोंथांग असि लोकटपने मालेमगी ओइना ख्वाइदगी लाइरब लेबाक सिंगदा फंड असिगी mateंगना मेडिकल इक्विपमेंट नत्रगा हेल्थ सर्विस सिंगदा सिजिननबा खुदोंचाब पीगदौरी फोंदोखी डेविड मालपास मखाताना फोंदोखिबदा सेंफम असे लेबाक अदुना हाइजरकपगी मतुंगिना पीगदबने लोनना वर्ल्ड बैंक के मेंबर नेशन सिंगसु पाव फाउनरी फोंदोखी अदुबु करम लेबाक सिंगदा अहानबगी ओइना सेंफम सिंगसि पिथागदरुबनो हाइबदुदि डेविड मालपासना फोंदोखिदे नाकलमरमदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतुंगिना मालेमगी ओइना COVID-19 की केस लिसिंग मरिपुतरा कंफर्म ओइरे हना लाउथोखिबगा लोनना मालेमगी लेबाक 63 की मियोय लिसिंग 3 chamanga
मियोय लिसिंग अहुमगा यांखै तरुकना कोविड-19 ना मरम ओइरगा सीरे हाबगी रिपोर्ट तौरी Manipur leriba lanai rehabilitation center singi chana kanglo na malengak sembi ba mathau tai athu matam the guidelines semen na malengak ta khangalaga ne hana Manipur Human Rights Commission ki acting chairperson Khaidem Mani na phongdokre wafam masinga se Manipur Human Rights Commission ki kangbu amna Imphalis ke manung chana leba tongan ba rehabilitation center sing yengshin ba chatpada paumi sing da phongdorki banei ngasi Mongjam Singjin the Labour Realize Rehabilitation Center Amadi Wangkai the Labour Reborn De-Addiction Center the Chaturama Famadu the period facilities sing Amade Center sing Adu Karam Chalaiba Habadu Kangdok Naba Center sing Adu Mihut sing Unadun Wari Sanabagalona Center sing Adu the Lady Bamu Singasu Haktengana Unaduna Lady Awada Passing Matanga Wari Saki Report Cameron Lakpatigi, Sarkan Linkatpa Rehabilitation Center, Mayamama Leba, Adumatakta Private Na, Lanai Muising Linkatpa, Adumba Masing Yamba, Center Kayama Leba, Ashida Natai Chadaba, Kodong Chadaba, Muit Minika, Yauri Haibigi, Adumba Report Ama, Commission da complain or in a pile Kayator Padigi. Namdana Paragal Heli, Hibernating ba, Picat Torgal Heli, Hibernating ba Harakpadigi, Adumba Kanakana Karikitawi. And a private lady sings in a Carmine Toba, government lady in a Carmine Toba, Hibis Yang Nanaba, Masiki inspection to Nanaba, program C, Sembani. Aduga private key Sumba, the addiction center Mada, Carmine Tony Courtney Hibis, Masi guideline, Amadile Pamtoi, guideline she later was Yauri for the young Manisida, and a guideline share, same Nanabasu Marilyn about Sakada recommend to win a collie. Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Indian Red Cross Society National Headquarter New Delhi ga kusam naragangasi MZ Avenue Delaiba Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki holda volunteers under Family New Service Restoration of Family Link haibasida nomagi oiba orientation program pangtokre International Committee on Red Cross National Headquarter ki makhada chathakeba orientation program aduda Indian Red Cross Society New Delhi gi Sudhakar Babu Paseti amade Bubul Mosri na resource person singwena sarugyaki ngasigi thormudu the Manipur state ki wena Imphal East, Imphal West, Jiribam, Urkhul, Chandel, Senapati madi Churachandpur district ki Indian Red Cross Society Manipur state branch ki members singna sarugyaki Manipur Small Business Consortium amadi Krishi Vigyan Kendra Churachandpur gi makhada nomagi oiba scope for mobilizing locally available bioresources for generating income haiba sida training program am pangthokre Churachandpur district ki person village laiba KVK training hall pangthokiba training program adu sarugya kiba Manipur Small Farmers Agri Business Consortium gi project coordinator MS Khaidem pangdokibada laumi singi oina ngasi Pangthok leba training program asi yamna kanaba madi maruiba training program am oiragane training asigi matungda laumi singna bio agricultural resources jinatuna income generate toba yaba pothok kaya ma pothok ngamlagani habigi thajaba su thamki ngasigi thorma da Krishi Vigyan Kendra Churachandpur gi senior scientist amade head Dr. S Roma district officer horticulture and soil conservation Churachandpur K Subha Chandra Maitai amade district agriculture officer Churachandpur M Jinzalian Susargyaki Aikoina farmers producer company singda aikoina grant ama piri aikoin piri grant asi 15 lakhs up to maximum 15 lakhs piri grant asi farmer producer company sembelor matung sahi ama pharpa matamda moigi account da laiba paisa duga manaba paisani or maximum of 15 lakhs bijabani adugo loina na hojiki farmers producer company asina kayumba project ama tauge haba matamda makhoigi behalf ta aikoigi SFC na credit guarantee fund Haidana, Makoi the total security ama up to maximum of 80 lakhs pigani. Makoi na Karama Putusagani, at the bank the security in 80 lakhs for security piraga, project the Pakal and Namating. Thobal District Wangjing the Institute of Rural Education IRE auditorium the convergence of ethical values of education into practice habiram da numitni chumna chathakadaba national conference odokre Institute of College of Education Sindar Pangthokiba conference ase Netaji Subhas
Open University Kolkata ki Director Professor Atindranath na haudokibani. Conference haudokbagi thoramada Manipur University ki Professor N Raj Mohan Yauna Mio Kana Saruk Yaki Toan ba resource persons in the convergence of ethical values of education into practice ki hiramda paper pathok naki. Manipur na Salai Holdings Private Limited Sil Tausin Kibati Salai Holdings Private Limited ki Makada Smart Society the Sil Thada Duna Invest Toriba Singna Hozik Wadi Fibam Sigi Matanga No Mugiweba Investors mid 2020 Lakli Mars Taruki Ayupung Tara Makai Tabum Matam the Infal Gilamyan Basangle in the Pangtok Laganihana Smart Members Welfare Association to Tokpachiro Lamada Kangalakli. Liquefied petroleum gas LPG ki bottling plant ma hairok ta hangdok tun akoi bagi fiwam da ka hena sok ta LPG auto sing chelhaner na bahona regin haina Tongbram Construction and Marketing Private Limited TCM Private Limited ki managing director na fongdorakli sangai pro de TCM ki loisang na pangtok pa pamu sing unabam the company sigi managing director singkhai ngan ba Tongbram na company sigi nauna hangdok pa scheme ma ki makada scheme sigi members sing da LPG auto sing khusinar na ba thaurang Paikat le Pongdoraki, Manamaka Taraduna, petroleum the LPG Handuna Tobayaba auto singasi, Matam Karaki the petrol station Halagatu, Matam the LPG pump sing Hangdokuna, Chapsaba Matok Ton, Bahonaragani, Lonamapam Taram Doida, LPG filling point Hangdokuna, LPG auto singi, Hena Kudong Chan and Bahonaragan Hena, Fongdoraki. Hoji, Aquina Hariba. Akwai LPG na sinariba auto sise filling point akoina hojik running oina akoi under process ta ai mafam taram doida akoina plan tawraga hojik license kana akoi pinena bagi da akoi sem sare aduga iroina na hairok ta akoi haiba kano se akoi LPG kano se akoi stock tawna bagi da akoi plan tawraga hojik stock worksite hojik kana akoi tabak suri mase sahi ama makhai di koi sangkhini aduga Pamjigi the Makti, Equa Matangi Laiba, Hanak Laiba, September 2020 study, Equa Miamda, Haribakan was Equa Pangan Mangam Gani and Equa Taze. Nupagi Firol brand sing Maraka Chokuma from Kanmangam Liva, Indian Terraingi, exclusive store Mama Ngasi, Tamiban Masnam Leka, the Hangdo Cray, Infal City, and Yan Hanba exclusive store Sigi, provider. Hirandu Koizam na casual wear the Hianamiang Tamba brand Asina Putok Pamakal Kagi, Firol Sing Maruina shirts, khakis, t-shirts, knitwear, jacket, denim na chingba, polam kaya, ngasi naun hangdok libe store sida fangalagani kumjali sing anida sapong kiba company sigi masa moina kumjali sing anita ramanga da hangdok kiba Indian Terrain boy gi Polam sing maruina chai mari de tara taruk fau gi manung dalai nupa masa singi visual sing su ngasi store sida fangangani hana fongdoraki Sida yauri sina men ka boys ki collection ni denim khaki cotton collection adum lay aduga price range ta su affordable oiba quality su phaba adu mayam da media gi through the request tawningi lakpiu store da akoi offer su pizari aduga yeng view product se try to view soidana pamni na khali Film from Manipur na chahi khudingi pangthok tuna lakpa Nepalak suba nong in Manipuri Music Video Awards 2020 lakti April tara mapanda Manipur State Film Development Society Auditorium da pangthok lagan hena Film Forum Manipur na thok chero lamada khangalakli music video singi festival asida saruk yaning basing April ani fawing manungda forum da laktuna akup marol khanglab yagan hena su zerola cinema khatarakli Kumbi the labor all as home Santi Ashram da House of Elegance na Chana Thak na Polam Sing Yaw na Nungtigi Tangai Fadana Shijin of Polam Sing Mating Pangkre Mating Pang Thormadu da House of Elegance ki founder member Konika Kuraizam na Fondo Kibada Mio Kunaya si the laminated Kudimag Manaba Ming da Ying Bagaluna na Laki by Yausan Kumika Madilena Polam Sing a say Mating when a Pang Bani Pongdoraki House of Elegance a say Tonga Tonga Phil Damade Nupi Sing Takiweba Sahenba Changdam Nabada Award Fang Kraba Sing na Punsin the same Bane Toromadu Manunchana House of Elegance members sing the entertainment Kyoiba program Sing Su Ulam Ki Infal Manu Gimang Silakliba, Sanabung Semkat Pagi Pandam da Yaskul Assembly Semkat Nana Pagi Pandam da Yaskul Assembly Constituency MLATA Setabertana Constituency Sigamanung Channel Basing Jami Wangwa Vegavati Lekagi United Youth Organization Sanabung Akoy Sava Fencing Nasi Sanga Kray
Sangabagi Tormuda UYOG President Tinguzam Prameshwar Amadi Lekagi Alaman Kana Sarugyaki. ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ UIOꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯟꯕꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ Thabal District Police ki team amna ngase pung nipan ngmni forum taw matam da Yaripuk Bazaar Torban Parengda gi miyoy ama WY tablet listing taranipan ga kona na farai miyoy adudi Kangpokpi district ki Saijang village ke manung chana laiba Bongbang Khulendagi Limza Pau Hawkip alias Papau Chahi Kunmapan Apokpa Saikho Kai Hawkip ni hari Limza Pau Haukibasi Thawal District SP Dr. S. Ibomcha MPS ki miyang makhada Yaripur Police Station ki Inspector Muhammad Riazuddin Sa galoinana Yaripur Police ki personnel singna phabangam kibne hari faraba Limza Pau Haukib ki mathakta Yaripur Police Station a case ama register tawtuna thizin ba hawkre hari Lamdamasadik Mayai Kaba Chinjak, Nisa Marufang Mutanan gi Pandam the Coalition Against Drugs and Alcohol, Kadana Changchilak Patongan Tongan Makongjang Sing Sharukamangasi, Nagamapal, Punchi Ketelda, Kadagi Akanabati Mamana, Chak Hotel Singa, Satakiba Drive Ta, Yungo Litter, Chamri Humdra Amasung, Yungang Kya Fagatuna, Manghan Krehari. Manipur ki lekai de leba sanapung kaya construction to gi ming de mangan gi chana bi thadok siana youth affairs and sports minister letpa hawkip na apil tawkrei wafam singa si lilong chajing maren khong lekai da Puthiba Lampakta Pangthokiba Taramanga Subalet Karam Bir Mani Memorial State Level Open Volleyball Tournament 2020 Loshinbagi Thoramda Letpa Hawkip Fongdokibanei Maren Kong Rising Club Nasinduna Tasigi Amadagi Sataraki Tournament si Loshinbagi Thoram the Letpa Hawkip Makatana Fongdokibada Lamdamasigi Hogal Klibana Rol Singase Nisadagi Ngaktok Bahona the sports na Choba Todang Lawi Maramaduna Lekai Singda Sanapung Matik Sana Tamba Matok Tai had a Fongdoki, Lonan Kelo India, Gimakada, Lilong Chazingi, Kangjibung Lampaga Silpa Koti, Aniga, Lak Marifu Chang, Semga Chagan, and Bahonaragan Habit, Tazabaso, Mapamadu Miam, the Lautoki. Chaukhатpagi mamingda building sabai mamingda community hall sabai mamingda akoigi lekai gi lampak ma hanbasi toksina tunggi yumbire noirakadauba naharon singase masa maong phanna thamnaba hotnabada gallery gi stadium gi darkar leite lekai da lampak amamam piraga moigi advanced stage sida mana pamjaba masana amamam khalakanda sanaraga mapunsi si afaba mi ama oinabada mateng yam tauba adumba lampak si yam darkar oibani na ai laujai khelo india gi makhada masigi kangjai bungse lupa karol aniga lakh marifu gi sanction tawre na lauthok charamge Amaromda CF and PD Minister Karam Samgi Apopagi Ming the Pangtokpa volleyball tournament adu Lushinbagi Tormadu the Minister Karam Samna Sanabana Lamdamasi Narol Singasi Nisadagi Kangamgani Habigi Pandamda tournament si Pangtokpane and Fongtoki Lonan Estedasida volleyball Habamasana si Sitarpana Tauribasi Yokan volleyball tournament si state Kitak the Pangtokpane Hanasu Fongtoki tournament si Kingasigi Lushinbamita TRY VC Urkulamasung Manipur Police Sports Club Anigi Markta Lamba Taunaduna, Manipur Police Sports Club na Ahum Anida Mai Pakpangamki. Manipur Sanabagi Lambda Suki Mangin Tarava State ni Tiram Khuding Mukta Bharat ke so state singa lamba taunabada thudona somningai oidrabani adubo akoi kwaidagi maruoi ribadi ojiti nisagi pakta border area wena tawunina masagi oijaba thiba drug ki karbar tawba drug manufacture tawba mayam ama tholokba sina akoi Manipur da leriba praja sina aigi icha issue singse ama natraga amadi sanahan bagi ojik matam oire maramdi sanaroi singse masana masabu nungsijai
ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯕ Yaskul Assembly constituency ge MLTA Setaberta Namaki Apopi Laikhidrabi Toxum Anobi Debi Ming the Katpa Ahanba Day and Night Open Four-a-Side Soccer Tournament 2020 Ngasidagi Sinjami Wango Begapati United Youth Organization gi Lampak the Hodokray United Youth Organization Sinduna Mars Taret Fabucha Tagadur tournament is the Punatim Kuntratarung Sarugiari tournament Hodoki Toram the MLA Setabertana Manipur Asig Manipur asigi masakasi sanaba made art and culture na malem na sakta I haina miyam na launari adubo haujikti sports ki phiba mase maninglom da hantarak padawna tawre haina nungnang bu phongdoki ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯅꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯎꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯤꯔꯤꯀꯤ ꯏꯅꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯝ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯕꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯛꯎꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯤ ꯐꯨꯗꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ Taram do isibu Manipur State elected Nisa Thamui Banabadi M Khabam Lamkai yani Mai Pakrai Kumukcham Joy Kisan Sentang Makada All Manipur Football Association Sinduna Kumalam Park Artificial Turf Ground Chataraki Football League Asigi Ngasi Sana Kiba Nipumaban Sub elected Nisa Thamui Bana Sagulban United Panjal Ahum Amada Mighty Pibangamki Chataraki State Legacy Ngasi Sana Kiba Yankai Sub League Tana M Khabam Lamkai na AFC Thawalbu Panjal Taret and the Mighty Pibangamki Manipur ki Kwadi Chawa Football League the Manipur Tongan Tongan Mafam Singing Lako Football Team Taramanga Sarugari Hayeng Sataraki State Legacy Yankai Mato Issue Lita Nako Namul Mapalamadi Neroka AFC Sangapamga Lunana Yankai Nito Issue League Tana ZAC Churachanpur Amadi UKB Churachanpur Anina Lambato Naragani Tara Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial CRPF State Open Football Tournament के semi-final match Singh Sanan na Basem Sabaloi Kray all ranks of Manipur and Nagaland sector CRPF amasung All Manipur Football Association ani Makada Group Center CRPF Blangjing amadi Imphal West District Football Association ani Sinduna Sai Takil gi artificial turf ground nga sisana ki tournament se gi mari suba quarter final match ta Upsa Pukaugi Sanaroi and Razu Bipinam Sung Siddharthna Mesa Panjal Amamam Loinana WYFC Wangjing Sanaroi Y Suras N Langakpa Amadi RK Susil Nasu Panjal Amamam Chanbadagi match Asida Mayokner Bitim Animagna match Asi Panjal Omum Chanaduna draw Oibadagi tournament ki Chanakanglon Matung in a kicks from penalty marks the match ki Akapo Gilabak Lepna Bada Upsa Pukauna WYFC Wangjing Panjal Tare Taruk Mighty Pibangamki Zatharkliba football tournament Sigi Manipur Tongan Tongan Ba Mapam Singaki Lakpa football team Kunmangana knockout basista Lamba Tonari Sahi asigi February Kunipandagi March hum phaba Goa da Chatharkiba Sony Picture Network na sinba ESPN National Inclusion Islam Soccer Cup 2020 da Manipur Sports House na nupagi champion oikran Manipur Sports House na thokpachiru lamada khangalakli loinana Manipur gi nupagi team gi sanaroi chingkhai nganba masung hembana best goalkeeper amadi best scorer tarak lehari LCCC Lilong Chajing na Nipan Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki winner Roibangam Kray Manipur Veteran Cricket Association ki Miyang Makharanga Silang Thabal Public Ground Sana Kiba Tournament Sigi final match ta Tosngam Kiba LCCC Lilong Chajing na fielding Hana Channel number what if Loki Mesa Sigi at Ahan betting Sana Kiba YWC Lang Thabal na match ki api over kun yodana over Taramapan Ogbar Taramapan the wicket Taramagturgaran Chamasum Taruk Lobangamki, Mesa Sig any sure betting Sanakiba LCCC Lilong Chajingna, Ober Taramanga ball whom the wicket Manga Turgaran Chamasum Taret Lodun Mechasi wicket Mangada, my Paktuna winner Oibangamki. Satakiba cricket tournament Sigi winner Oikraba LCCC Lilong Chajingna rolling trophy Galuna Selgi
Manalupa lising taramanga loinana runners up tahoraba YWC Langthabalna rolling trophy ga loina basel gi Manalupa lising taragi mapusing oibangamna ki tournament sing solution bagi achamba thorama da MVCA gi patron CH Chauba amadi president and Indrajit MCA gi secretary S Priyanda ga loina association sigi vice president A Birendra Kumar amadi association sigi masaknai mi kiana satakiba veteran cricket tournament sida makong mathang takraba sanaroi amadi team sing da manamatum kya khudol tamki Matanga shara bulletin say tension jadringi mangwina headlines man bijari Delhi the Park KCP People's War Group ke chairman Lamyan Kuman ngasi Manipur Police ki akan section Taurang loina Imphal da pura krei Assam ki Kasa district manung janba lama gram dan nabit nini chum chathagadaba World Maitai Convention ngasi si Minister N Biren na hugo krei High Court of Manipur na ating bati karabuso Imphal Turel mapam kaya machine fabu season na gramiyo kaya na nung lengoy pekpana Turel gi ising season na bayaran yu fibam dalay rey Amasung lekay-lekay dalay basana pong sing construction tabugimin damangan ni Janabi Thadok si Hana Youth Affairs and Sports Minister Lepao Hawkip na ating Turel